Kasorkal jela kelapan krea ban sedang no ya ka jingmak rumot penbah ya ka Jawaharlal Nehru Sports Complex Shillong bat kani kalong kumsi benda ban penkrea ya ka National Games ka benlong ha arajar arkuar ka jinglut ha kani ka projek kalong Shispa Upsong Clothing ka bat lawan lemba ka jingmang pisahan na kasorkal jela Shushu umitri ka tanat jeleka jong ka jela uba bantai doling do ulai thuru baya ka pornu sangma stadium ka bahutura kiladap khot tender bat sian on sedang ban pentre no khanang ban pendep hapo kapor yang department ikam sungthai dia triban ikan krea baik dan bentar kini ka jingtung jong state ke jongi bat kikam kijam giyat bat ke jingtung krea syasya ngoi pi ka pono esang mang ila ada tanda apa tura ketika Indo Stadium bat kumju ya ka GN Complex ban renovation ya ka bat ke Indo Stadium apa fifth ground ila ada clear nila ada approve ni design bat na try la kumno hum 9 November nila laban khatanda no ini hikap na ka benta ke jipun kare ya ka stadium na benta ka national game waraja akuan sports minister berba gadon gare COVID-19 ke ba akta adon ge plan no akta la siga construction work kala pending kemudian no kala delay te kai ka la racha bakal penslam no la seban peteng no syura no syui usnam piso no no am ya kata te apa dan ni ke jipun khat ko mairu maka jing thang maka jing kwa ka jongi kalong bai ban belong ho arja akuan in sepek ya ka por ni la daw kani ka khlam mo kani ka khlam ka bayat mental ada ka ni pat ka continue baik bat ka nim yo dawai bat ka jipang kanang jur kata pating ha khat Andre kumbalong mentahi yang ini dan berkawai kecimut kalong baik bagi pendap bagi kuahi ban pelong ketika arja kuat nomor 4 kadai jaring khat yang ini kecindap jong kestit ke jongi satu senam tadai nata kada kuahi man dan sisa celebration kam tamu pelong national game kadai kecimut toy dan mentaki nong ilakai jongi bat kecimut toy jongi nong syong senam apa kestit ke jongi Kegi difficulties tari PPE ba mentah apa dia ini construction work ke pendek kami jam nagalang sokap difficulties bukan COVID-19 no em ka jing class tu im biru kli kata tipi PPE ka jing yelek ka jing wan ka jing tray ka jing kata kala kata lo di kata te mendai ba omong kata kada kata sisa nomor bandrung ban mi na ko state chani ka state ka jing kadam ko jing pakai bat kibre jungi ban le chumi ka state ko jing pakai te khamtam le kat kikam kijam kiba ngidon kam sisa ya ki tiar kitar kibang hapan wanra na ba kan don be gejik ta tamang OEP nama gapor kadang don ingin persyang kat bala bagi ini ki bro bagi le ta kala di ban so nang bagat gejik tu jong ini kan long jong andai OEP gejik don jong ni kenyang jimpang ni khlam no mentamo pan wi OEP COVID-19 kadon sisa cipta adu kata ta kam tam wede nang benta ke jipun kre cumi ya kaneka national game hawar cara kuat